Prostor, iskustvo, ideja, dizajn. U sklopu tromjesečnog projekta Moda Moda koji se održava u Centru za kulturu Trešnjevka, posljednju tribinu pod nazivom Alternativna modna industrija u Japanu održala je sociologinja Martina Križanić, koja se bavi sociologijom mode i subkultura, teorijama životnog stila i konzumerizma, a u središtu njezina zanimanja su eko i vegan friendly design inspirirani japanskom Harajuku kulturom, performativnom subverzijom i distopijskim urbanim kaosom. S Martinom Križanić razgovaramo u današnjoj emisiji. Martina, što je prvo što treba istaknuti kada je riječ o Japanu, a što se razlikuje od Zapada? Znači, mladima na zapadu je najinteresantnija ta kolektivistička kultura, briga u zajednicu, osjećaj za bližnjega, što dosta se kod nas gubi u tom nekakvom individualizmu i svakodnevnoj žurbi. Ono što je najvažnije uz japanske subkulture je sukob generacija, jer mladi predstavljaju tu individualističku, liberalnu struju koja je vezana, inspirirana sa zapadom, a odrasli određenu konzervativnost, tradiciju Japana koja ima i često nacionalističke, rasističke konotacije i pritisak koji opet ta kolektivizam s jedne strane je pozitivan, s druge strane stavlja velike pritiske na pojedinca. Japanska moda prije 60. godina prošlog stoljeća prilično se zapravo oslanjala na američku i tada dolazi do svojevrsne prekretnice i zapravo se pojavljuju japanske subkulture. Tako je, 60-ih kreće sve naravno kontrakulturnim pokretima, a 70-ih se već javljaju prvi originalni japanski brendovi. Tu su najvažniji na zapadu najpoznatiji Yohji Yamamoto i Rei Kawakubo, a isto japanski brend Milk. Tako da i tada Japanci se zapravo kreću svoje modi kao nečem unikatnom i počinju vidjeti vrijednost toga. Što se ukratko događa do svjetske ekspanzije 2000. godina? Pa znači, moda se sve više razvija i ta ulična subkultura, ulična zajednica. Brendovi se većinom nalaze, mladi dizajneri, u području Harajukua, gdje su jeftini stanovi za iznajmljivanje, to jest prostori za izlaganje. I kreće ekspanzija tih mladih dizajnera, umjetnika i slično, gdje se stavlja fokus na konzumenta, a ne na određenu modnu elitu kao na zapadu. Svako dobiva priliku stvarati modu i uopće umjetnost bez obzira na formalno obrazovanje, tako da časopisi recimo slikaju mlade na ulici. Japanska industrija poziva isto tako mlade da sve više sudjeluju, one koji imaju osobni stil, a ne koji su možda završili određenu školu, tako da ta urbana umjetnost i moda se sve više komercijalizira i ulazi u mainstream. I samim time naravno postaje popularnije i svjetski. Dakle, osim časopisa, vrlo važan je i performans. Tako je, znači japanska kultura je temeljena na neverbalnosti, bitni je govor tijela, glasan govor recimo nije dozvoljen, tako da isto tako u naravi je mladeži da više izražavaju se osobnim stilom, a ne govorom, kao na primjer na zapadu gdje je glazba temelj subkultura, u Japanu su to više osobni stil. Zapravo teatar i performans imaju uperište isto tako u japanskoj kulturi kroz njihove društvene odnose koji su malo drugačiji nego na zapadu. Oni imaju veliku svijest o tome kako se ponašati u određenim društvenim situacijama, da li su one javne, privatne i zapravo to je dosta slično nekakvoj sociološkoj teoriji Goffmana, performanse u društvenom sistemu. I ono što je zapravo vrlo zanimljivo da su nositeljice te alternativne kulture djevojke, dakle nasuprot tog patrijarhata tipičnog za Japan. Tako je, znači djevojačka kultura u Japanu temelj alternativne kulture. Razlog je drugačiji pogled na djevojke nego li na zapadu. Na zapadu više kažemo neka dečki idu van, djevojku ćemo držati u kući, za kćer je opasno, mladi neka se druže dečki na ulici. U Japanu zapravo na muškarcima je puno veći pritisak i društvene odgovornosti, dok djevojke imaju puno više slobode do udaje, tada se to mijenja. Zato upravo se ta nekakva djevojačka kultura, to jest djevojaštvo, samo simbolizira kao prostor slobode, a djevojke su imale više šanse stvarati svoju specifičnu kulturu, bunta, koji zatim i mladići počinju slijediti, jer oni zapravo nisu kao na zapadu imali određeni primjer bunta kroz mušku kulturu, nego upravo počinju isto tako koristiti djevojačku kako bi se
suprotstavili izrazito snažnoj patrijarhalnoj struji Japana. Zapravo vrlo je logično da danas stariji naraštaji i dalje ne odobravaju takve stilove, no japanska vlada zapravo je u tome prepoznala profit i u tom smjeru krenula. Moglo bi se tako reći. Zanimljivu stvar je rekao Takamasa Sakura i diplomat japanske kulture kad je bio u Zagrebu, da japanska vlada i dalje gleda nekako ružno na tu kawaii kulturu i alternativnu kulturu koja se komercijalizirala, ali s druge strane interesantno je da upravo njega je poslala japanska vlada da ide po svijetu i da li su isto tako postoje 3 diplomatice japanske kulture koje putuju. Mislim da se radi prvenstveno o tome da upravo japanska vlada prepoznala profitabilnost tih stilova i jednu promociju Japana na taj način u svijetu. Tako, to se desilo tek od nedavno, od 2009. su oni proglašeni, tako da sve to nekako novo u Japanu, znači čak se njihova ta glavna struktura vlade mijenja posredstvom tih stilova. I zapravo je evo postavljena ta simbioza subkulture i kapitalizma. Da, to je vrlo interesantno jer na zapadu se subkulture većinom opiru kapitalizmu, one su recimo ima antikapitalistički karakter, isto tako konzumerizmu kao nečemu blesavom, besmislenom, potrošnja kao pitanje čisto hedonizma, užitka, znači nije logično, nije razumno. U Japanu s druge strane subkulture nemaju to nekakvu dilemu i različiti teoretičari, sociolozi moderni, su pokazali da su subkulture u svojoj naravi konzumerističke kulture. Vi da bi izrazili određeni stav kroz stil uvijek je bitan, vi konzumirate, trošite. To ne znači samo da trošite novce, vi akumulirate stvari kako bi ih izrazili, bilo da ste ih našli na smetlištu ili negdje. Tako da zapravo ta simbioza kapitalizma i subkultura znači da ako vi maknete tu dilemu problema s kapitalizmom i shvatite da je kapitalizam u osnovi nije vezan uz određenu ideologiju. On će zastupati bilo koju profitabilnu ideologiju, što znači da vi možete mijenjati dominantni sistem i unutar okvira kapitalizma, koji na kraju krajeva postoji od 14. stoljeća i dosta se svijet mijenjao tijekom tog vremena. Vi zapravo možete iskoristiti kapitalističke sisteme kako biste implementirali svoje vrijednosti u dominantnu kulturu. Znači možete mijenjati poglede ljudi na svijet. Evo Martina, ovdje ćemo stati, ali ćemo najaviti dakle, vašu knjigu koja je u pripremi o toj temi, koja bi trebala izaći kada? Pa, točan datum nemam, znači surađujem sa izdavačem Jesenski Turk, dobili smo i potporu Ministarstva kulture, tako da je to sigurno da će se izdati. Sad ne bi mogla zapravo reći neki konkretan datum još sada službeno. I bilo je to sve. Današnju emisiju ostvarili su Dubravko Robić i Sonja Batinić. Do sljedećega četvrtka srdačan pozdrav!